Prevencija nasilja, odgoj, civilno društvo, socijalne politike, 9. krug. Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju 9. krug. Danas smo imenovali Slijepi na nasilje. Govorit ćemo o našoj sljepoći, a ne o nasilju. Zašto je danas nakon brojnih edukacija i uputa kako smo dužni reagirati kao pojedinci dalje zatvaramo oči na nasilje, gdje počinje, a gdje završava naša građanska dužnost i odgovornost? Neposredan povod za današnju temu je nedavni nemili događaj u jednoj noćnoj taksi vožnji u gradu Zagrebu, gdje se unutar taksi vozila događalo nasilje na koje nitko nije, pa uključujući vozača, reagirao pozivom policiji, zaustavljanjem na cesti, prekidanjem sukoba ili bilo čime sličnim. Baš je to zgodno zbog toga što je pred nama i 9. tjedan psihologije u Hrvatskoj, pa što onda o sebi i o drugima možemo naučiti. Moja je gošća psihoterapeut iz TESE, profesorica Tanja Dejanović-Šagedin. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Svi su čuli, svi su vidjeli preko društvenih mreža, proširila se fotografija mlade djevojke koja je imala vidljive i ozbiljne ozljede po glavi i u očima, ispričala je svoju stranu priče, napadač joj je poznat i sve to zapravo u rukama policije i onih koji su dužni i nadležni to odraditi. Međutim, što je s nama, gdje je naša građanska odgovornost? Mnogi su postavljali pitanje gdje je bio čovjek koji je vozio vozilo. Pa to je dobro pitanje zapravo, iako ja ne mislim da treba čovjeka sad nešto teretiti, kazneno goniti ili ne znam što zbog toga. Međutim, to je pitanje građanske svijesti i odgovornosti i odgovornosti svih nas koliko reagiramo zapravo na nasilje koje vidimo, a mi zapravo kao društvo imamo dosta visoku toleranciju na nasilje, što će reći da puštamo dosta velike količine nasilja kraj nas da se događaju, a mi nekako ih skloni smo okrenuti glavu, negdje poruke koje dobijamo iz okoline su tako: makni se, to se tebe ne tiče, nemoj se petljati ako se tebe ne tiče. I to su vrlo česte odgojne poruke koje idu nekoj mladoj dobi, gdje zapravo puno rjeđe reagiramo na nasilje gdje imamo dojam da se događa između ljudi koji su jedni drugima poznati. Tako da ja vjerujem da taj detalj gdje su oni ušli kao poznate osobe zajedno u taksi i gdje se nasilje počelo događati između njih je vjerojatno i utjecalo na to da taksi nekako ne reagira misleći kao da je to nešto što se događa između njih, kao da je to njihova stvar. Međutim, nasilje osobe jedne prema drugoj i ovako ugrožavanje, zapravo nečije fizičko ugrožavanje, nikad nije njihova stvar. To je nešto gdje je stvarno stvar građanske odgovornosti i reagirati. Prije svega taksist kao ipak koji tu negdje na svom poslu bi prije svega trebao zapravo pozvati policiju u takvoj situaciji. Možemo li mi zapravo sami sa sobom već proraditi neke situacije i razmisliti o tome kako bismo reagirali da se nađemo u takvoj situaciji? Koliko je to pametno, koliko je to uputno? Dakle, da iz čista mira porazmislimo sada ovoga trenutka što bismo napravili da vidimo da neko nekog drugog zlostavlja, bez obzira što je povod njihovoga sukoba, i prepustili to nadležnima da onda nekako izvedu na čistac, ali prije svega da zaustavimo nasilje koje vidimo i čujemo. Kako se pripremiti uopće? Nažalost, većina nas nema potrebu sad zamišljati neku situaciju, jer smo većinom bili u situaciji da smo tako nešto vidjeli. Dakle, da smo vidjeli takvu situaciju da više ljudi napadne jednog čovjeka na ulici ili da se između cure i dečka počne nekako nasilje, sad da ne budemo stereotipni od strane muškarca prema ženi, ali i u obrnutom smjeru. Dakle, da li mi tu stanemo i pitamo što se događa, pitamo da li treba pomoć, zaustavimo to sve skupa ili prođemo dalje. Dakle, to je nešto gdje je dobro upitati sebe i što bih ja uradio u takvoj situaciji i što jesam uradio kad sam tako nešto vidio. Dakle, ono što je vrlo važna stvar je što bih ja da se ja nađem u poziciji one osobe koja trpi nasilje. Što bih očekivao od okoline. Jer to je zapravo onaj dio gdje učini po svojoj savjesti, ima veze s tim šta bi ti htio da se ti nađeš u neprilici i što bi ti htio kako da drugi reagiraju. 616-7004 broj telefona Radio Sljemena, možete nazvati, možete komentirati, možete ispričati kako ste vi reagirali u sličnoj situaciji i je li vam se to obilo o glavu. Kažem namjerno obilo o glavu zbog toga što mnogi s kojima smo razgovarali kažu ljudi ne reagiraju iz straha. Ali o tome nakon telefonskog poziva. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Htjela bi se uključiti u emisiju o nasilju. Recite, tu ste u emisiji.
Oprostite, nisam shvatila da sam u emisiji. Ja bih samo s vama htjela podijeliti jedno svoje iskustvo. Radilo se više o verbalnom nasilju nego o fizičkom nasilju, ali me zaprepastila reakcija ljudi koji su prisustvovali tom događaju. Vozila sam se nedavno u tramvaju koji je bio krcat, ušla sam u tramvaj i vidjela jednu mladu djevojku 16-17 godina koja je doslovce čučala na sjedalu u tramvaju. Van je padala kiša, njezine tenisice su bile mokre i prljave i svakakve. Tramvaj je bio pun ljudi, oko nje su stajali i mladi, i stariji, i muški, i muškarci, i žene i tako to, i niko nije reagirao. U jednom trenutku, ja sam inače osoba koja se vrlo, vrlo rijetko konfrontira sa, pogotovo u nekakvim tako javnim prometalima i to, međutim u jednom trenutku sam je zamolila na vrlo jedan pristojan način da spusti noge sa sjedala, ili da sjedalo u tramvaju namijenjeno da ljudi na njemu sjede, a ne da čuče sa prljavim tenisicama. Njezin odgovor je bio: zaveži, jesam te nešto pitala, stisnut ću ti šaku u glavu. Bravo. Ja sam ostala doslovce bez teksta, ja nisam znala šta bi odgovorila. Moram još jedan put napomenuti da je tramvaj bio pun, da su oko mene stajali i muškarci koji su bili i stariji od mene i tako to. Nitko, apsolutno nitko nije reagirao. Apsolutno nitko na tu njezinu izjavu. Na kraju krajeva ja sam izašla na prvoj stanici posramljena, pitajući se šta mi je uopće to trebalo, da neko ko mi doslovce može biti unuka, se prema meni tako ponaša, tako agresivno, tako vulgarno, s tolikim bijesom, da čovjek jednostavno ostane zatečen. Ali mene uz tu njezino ponašanje zaprepastila reakcija okoline. Više izostanak te reakcije zaprepasti čovjeka nego se ostalo. Hvala vam lijepo što ste nazvali i podijelili s nama ovu svoju neugodnu situaciju. Žao mi je što ste je doživjeli, ali upravo je to ono o čemu govorimo. Profesorice Danović-Šagedin, to su one situacije. Da reagiramo jer mislimo da je ispravno reagirati, pa makar i zbog prljavih tenisica, da ne govorim, pretpostavljam da bi gospođa u gorim situacijama reagirala, i onda se osjećamo posramljenima jer se i svi ostali koji nas gledaju smiju tome kako reagiramo, zašto, ko nas tjera, nije to naša stvar. I stalno se vrtimo u tom začaranom krugu. Da, tu je pretpostavka da se oni smiju. Međutim, ono što se najčešće događa je nešto što se u psihologiji zove difuzija odgovornosti. Dakle, što je veći broj promatrača, to se odgovornost osobna dijeli s brojem ljudi koji su okolo. Dakle, ona se smanjuje tako, zato što imamo dojam da će netko drugi reagirati. Tako da među tim promatračima je sigurno bilo ljudi kojima je to bilo neugodno, koji nisu znali što bi, ili koji su mislili da će treba odreagirati, ali nisu. Ono što može pomoći je obratiti se direktno jednoj osobi, u smislu možete mi molim vas pomoć oko ovoga. I s druge strane, tu ono što je vrlo važno u cijeloj toj priči je, posebno ovim sudarima sa nekakvom agresijom, je priča o asertivnosti zapravo, gdje je dakle ovaj neki dio držanja svojih prava i svojih stavova i na neagresivan način, na način zaštite svojih prava. Dakle, osoba koja u tramvaju bi bila dužna zaštititi prava putnika je vozač. A oni su često izvrgnuti zapravo i doživljavaju različito nasilje. Dakle, ali tu je neki dio, dakle ono što je kao mogućnosti, ovaj dio, dakle pozvaću vozača ili pozvaću neku službenu osobu, dakle zbog toga što kršite neki propis. To je recimo sa ovim pušenjem u tramvaju isto tako, koji se ipak na svu sreću rijeđe sreći, ali se isto tako može sresti. 616-7004, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pa evo, ja bih želio podijeliti isto svoje iskustva koja sam imao, što sam bio čuo. Podsjećao bi da je, mislim, u Velikoj Gorici negdje ispred jednog noćnog kluba jedan mladić želio pomoći djevojci koju je njezin dečko tukao. Izvadio pištolj i ubio ga. Ja sam osobno bio pozvao u svom kvartu gdje živim, u gradu Zagrebu, isto policiju, kada je jedan susjed želio drugoj susjedi uzeti njezinu imovinu i prisvajati da je to njegovo, svojata. Znači, niti su blizu nego preko ceste. I zvao sam policiju puno puta i policija mi se prijetila što se ja miješam u to. Rekao, pa ovaj nju želi fizički je tukao i želi ju ubiti, ima oružje, vatreno oružje. Da se to mene ne tiče. Znači, hrvatska policija. Policija vam je to rekla? Tako je, da. I oni su se meni, policija se hrvatska meni prijetila šta se ja u to miješam. Da mogu završiti u zatvoru. Isto je žalostno. Evo recimo imao sam slučaj isto u Tramvaju. Da, čula sam za takve situacije da ljudi žele pomoći drugima, a onda se nađu situacije da policija i njima piše prekršajnu prijavu za kršenje javnog reda i mira. Još jedan telefonski poziv, pa onda komentari. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite.
htio ispričati što se meni dogodilo. Prolazio sam kraj tržnice i vidio mladića jedno 24 godine kako tuče djevojčicu od, ne znam, 19-20. Ona se pokrila po glavi, je lupao. Automatski, ne razmišljajući, sam došao do njega, stavio ruku na rame, mali se okrenuo, zvisnuo me, ja sam pao dole i počeo me lupati. Nitko nije priskočio, nitko nije ništa odreagirao. Dignuo sam se, malo se odmaknuo, psovao me, derao se svašta i onda su se tek ljudi uključili. Curica je pobjegla, jedna žena sa strane vikala za njim, pusti, poznam te po imenu, znam ti mamu, znam ovo. Ono, ja pitam gospođo, jel mi možete reći ko je čovjek da ga prijavim? Joj ne bi. Zašto? Pa znate, ja radim sa mamom od ove cure u policiji, pa mi je malo neugodno. Ja velim, pa tu koje je dijete, pokušao sam braniti, hoću ga prijaviti. Da, ne znate vi kako je to na poslu, nije mi htjela uopće reći ni ime ni ništa. I ostali ste kratkih rukava bez podataka, nevjerojatno, da. Ja hilu ima na glavi i sve, ali velim, to je nevjerojatno. Niko sa strane vam ne želi priskočiti, niko se ne želi miješati. To je nažalost ono što je naša stvarnost. Hvala vam lijepa. Pazite u prometu, čujem da se vozite. Još jedan telefonski poziv pa ih polako privodimo kraju. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pa eto da vam ja ispričam nešto. Vozim se Bukovačkom. Na autobusnoj stanici me pretiče čovjek. I ja njemu zatrubim da nije pristojno na autobusnoj stanici gdje mu dijete može izletiti u bilku. On je stao je pred moj auto, izašao van, ja sam otvorio vrata, rekao mi ovako: sad ću te izvaditi iz auta i polomiti drugu nogu jer ja sam 100% invalid. Pa pitam ja vas, čiji je to sin? Zamislite, stravično. I sad stalno ide mi ispred očiju mi ide slika. Ministra kako je prešao pored ovog reportera koji je pao. Kolege kamermana, da. Mada se okrenuo, a na čovjeka pala kamera, pao je na leđa i ne znamo. Da, istina. Hvala vam lijepa na pozivu. Žao mi je zbog svih vas što ste prošli ovakve situacije, ali mi je drago da ste se javili jer to profesorice Danović-Šagedin zapravo oslikava ono što je naša dnevna situacija, pa tako i povratak na onu priču s kojom smo krenuli. Jednostavno ljudi ne reagiraju, jednima je neugodno, jedni se boje da će netko izvaditi vatreno oružje, treći se boje kako će onda u kvartu jer će neko reći da su oni reagirali, a to je nečiji sin ili kćer i tako redom. Tako se možemo do beskonačnosti vrtiti u krug. Tako je, to je zapravo taj neki dio začaranosti u tom nasilju, zapravo što svaki ima neki razlog zbog čega ne. Međutim, ako se mi nađemo u situaciji žrtve, nijedan razlog nam neće dovoljno pomoći, to je jedan dio. Ono što je tužno zapravo da, mislim, Psihološki centar TESA i ja i mnogi naše kolege u drugim nevladinim udrugama i u školama, učitelji i razni ljudi koji se bave odgojno-obrazovnim radom se puno trude zapravo radeći s mladima da ih uče toj kulturi nenasilja. A zašto zapravo iz nekakvih svrhova društva i u ovog, recimo ovaj primjer ovog ministra koji se nije okrenuo ili nekakvih poruka koji stižu iz raznih nivoa, znači politike ili nekog javnog života, gdje se zapravo nasilje kao oblik komunikacije na neki način potiče. Mnogi će reći da zapravo djecu ne odgaja obrazovni sustav, ne odgajaju roditelji, odgaja ih ulica. A na ulici smo opet mi. Tako je, na ulici smo mi. To je jedan dio da nekakav odgovor društva, ali mislim tu treba imati na umu ovo da nekakvo mora postojati nekakvo temeljno određenje društva. I to je jedan nekakav Sizifov posao iz NGO-a i iz škola, što se trudimo odgajati djecu za nešto što oni vide da na nekim najvišim strukturama zapravo ne funkcionira. I onda ih odgajamo za nešto što oni ne vide baš da je istina. Dakle, da ako ćeš ti biti jedan pristojan građanin, da će ti to pomoći u društvu. Ako može on, možemo i mi. Tako je. Međutim, oni vide da neki ljudi koji su vrlo utjecajni nisu ni po čemu ti fini, pristojni, neagresivni građani koji se asertivno zalažu za sebe. To baš i nije skroz istina. Mislim, ja se još uvijek nadam da to je, jer vidim isto tako puno ljudi koji su uspješni u svom poslu i koji jesu takvi ljudi. Dakle, mogu biti i asertivni i neagresivni i zalagati se za sebe i druge. Evo, svi naši slušatelji koji su nazvali su imali snage pa su reagirali. Nemamo puno vremena, a imamo još jako puno poziva, pa pokušajte biti kratki i jasni. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite.
ja bih samo htjela reći da sam doživjela strašno, gospođo. 2 puta me je jedan susjed napao i to iz nikakvog razloga, bez ikakvog razloga. Niti sam mu šta ružno rekla. Jedanput me je dočekao, pa me je naguravao, drugi puta me je bacio na pod. Iz Trgana, imam lumbalni dio kralježnice Strgan. Završila sam u traumi. Gospođo, i ja sam policiju zvala. Da mislite vi, on mene baci na pod i on zove policiju. I onda znate na koju foru ide? Kaže, ona je bila pijana, veli. Pa mene policija nije vodila na alkotest niti na bilo šta. I ja sam nemoćna. Ja sam toliko povrijeđena sa Strganom kralježnicom. I ja sam nemoćna, ja se moram bojati da izađem van iz stana, da me ne bude ponovno bez jakog razloga. Da, razumijem. Evo još jedna slična priča s naše Facebook stranice. Piše Mirta, susjed je tukao susjedu danima, slušali smo svađu, stvari su letjele kroz prozor, onda je susjed zvao policiju, morao je dati svoje podatke, a onda su oni saznali tko je zvao policiju. Nakon toga uslijedio je napad na čovjeka koji je policiju pozvao i pita se Mirta, je li to škola svima nama, da li bi trebalo zaštititi ljude koji žele pomoći, poput naših slušatelja. Još jedan poziv. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Šta očekujemo od našeg društva, od naše mladeži kad nam ministar kulture daje primjer kako se treba ponašati? Hvala. Hvala vam lijepa, pozdrav, dobar dan i vama. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ovako, mi možemo pričati te naše priče koje smo svi doživjeli u nedogled. A zar, iz toga je evidentno, kao prvo, policiji su ukinute ovlasti u nizu stvari, drugo, zato policije ni nema na ulici i zakon i pravilnici kojima je propisano postupanje policije nemaju veze s razumom. Ako u 4 oka pokušate pričati sa policajcima, oni čak i kad ih pošalju na ulicu izbjegavaju da ih se vidi, jer oni nemaju ovlasti. Mm-hmm. A mi smo doživjeli da vam policajac u stanici kaže da ako vama sve je prepušteno sudu, vama susjed opsuje ne znam šta, onda vi njemu, ako taj susjed prvi nazove policiju, onda vas, ko prvi nazove, pazite molim vas, to je pravilo na kojem policija postupa. Gledajte, nema policije na ulicama, vi morate znati da svagdje u svijetu policija mora biti na ulici. Jasno, zapravo ste me podsjetili na još jednu priču o kojoj sam često s policijom razgovarala, kad roditelji plaše djecu, ako budeš zločin zvaću ti policiju. To nikako ne bi smjeli raditi. Policija bi trebala biti institucija u kojoj se vjeruje i policajac prva osoba kojoj ćete se obratiti za pomoć. Evo, profesorice Dejanović-Čagedin, mogli bismo primiti još bezbroj telefonskih poziva, nažalost vremena više nemamo, ali ima načina da se čovjek sam sa sobom prouči na neki način, da zauzme čvrsti stav i da se bori za svoja prava. Mm-hmm. Tako je, ova priča, ja u ovom tjednu psihologije u 3 škole, zapravo nešto u razredima, nešto pred učiteljskim vijećima, razgovaram baš sa učiteljima i sa učenicima o asertivnosti, što je zapravo vještina ovog nenasilnog zalaganja za sebe i zapravo jedan dio da se bude čvrst i jasan u obrani svojih prava bez ugrožavanja prava drugih. Jedna od važnih stvari zapravo pri ovom upravo ulaženju u nekakve tuđe odnose ili posebno ulaženju u nekakav odnos koji započeo agresivno je da mi moramo jako paziti, jer ako tu krenemo iz nekakve pasivne pozicije gdje se mi povlačimo, gdje pokažemo nesigurnost, zapravo vrlo lako se može dogoditi da budemo i sami napadnuti. Isto tako ako ulazimo s ovom agresivnim na način da na naše ponašanje mogu tumačiti agresivnim, vrlo često dođe do sukoba. Recimo, jedna stvar je ovo, neko je bio spomenuo ovo trubljenje u prometu. Ono što se zna da ljudi koji voze, i sad ja neću ulaziti u to koliko nije u redu da neko pretiče na što nije u redu, naravno. To je dio prometne kulture. Tako je, ali ono što se zna da ljudi u prometu kad voze auto nekom određenom brzinom, da je njima već puls povišen i da tu šanse sukoba su povećane. Tako da tu nekakvo ovo trubljenje, mahanje, pokazivanje, jesi ti normalan i slično, su stvari koje mogu izazvati zapravo dosta velike sukobe. Tako da to je jedan dio gdje se zapravo povećana šansa nekakvog sukoba.
sukoba i gdje zapravo treba paziti sa svoje strane da način na koji mi komuniciramo nešto bude što prijemčiviji drugoj strani. Da li onda će neko drugi reći, znači ja ne smijem reći svoje mišljenje da ne bi onog drugog izazvao, ali vi znate tko sjedi s ove strane, ne znate tko sjedi s druge strane. Tako je, mi možemo biti odgovorni za svoje ponašanje, ne možemo biti odgovorni za ponašanje drugih i u tom smislu je nešto što možemo naučiti da to naše ponašanje bude tako da ga ljudi što bolje razumiju u smislu onoga što mi trebamo, a ne nekakvog pozivanja na sukob. I da nismo klica sukoba. Evo, 9. tjedan psihologije u Hrvatskoj, Tesa radi punom parom, rekli ste svoja predavanja, ima još malo mjesta na nekim predavanjima do kraja tjedna. Tako, gdje nas pozivate? Ja bih pozvala naše slušatelje. Večeras u 18:30 imamo radionicu koja je onako bazirana na gestalt psihoterapiji, moja socijalna mreža Moj svijet u malom, gdje ljudi mogu istražiti te svoje odnose. Vode dvije naše kolegice, Jelena Marečić i Jelena Medak, obe psihologinje i edukantice gestalt psihoterapije. Imamo i radionicu sutra u isto vrijeme o nesanici. Ako ima slušatelja koji pate od toga, mogu se još uvijek javiti i prijaviti za radionicu, te u petak kako biti sretan. Ako nas netko sluša u Varaždinu, evo kolega Ivan Vračić ima predavanje o psihološkoj prvoj pomoći u subotu 22. u 5 sati. Pa evo, možete potražiti sve informacije na stranicama Hrvatskog psihološkog društva gdje je kompletan tjedan psihologije ili na stranici psihološkog centra TESA www.tesa.hr. Evo sve informacije na jednom mjestu, dodat ćemo još i telefon za psihološku pomoć. TESA je 482888, radnim danom od 10 do 22 sata. Nadam se da smo ljudima dali priliku da nekako tu sržbu izbace iz sebe, ali da smo im dali i nekakvu klicu razmišljanja o tome kako promisliti prije nego što se situacija dogodi i biti unaprijed spreman za nju. Hvala lijepo mojoj gošći, profesorica Tanja Dejanović-Šagedin, psihoterapeut iz Tese. Pozdrav svima, vrijedno odradite ovaj tjedan psihologije i hvala što ste nam na raspolaganju uvijek. Hvala vam. Svoje prijedloge ili životne priče pošaljite nam na 9krug.sljeme@hr.hr.